Ka Khasi Hills Autonomous District Council ha kasau terik urampang arhajar arpuar. Kalalum ya kejingelang bat kikliat nong sensyar senong bat kani kejingelang dakowe kesur. Kalarai ban ai jing menjur ban senai kelentirel na tetelia syaber nihat ha ke distrik Riboy. Ya kani kejingelang lalum dau Chief Executive Member ka KHADC ubat Titos Starwell Khan ha kabalaidan lang ki Executive Member ka Council ki MDC na kaliang sensyar bat liang persya bat kikliat nong sensyar senong na duk kisiem bat kisordar jong kathan Riboy. Habakran ni kinong patay kubor ubat Titos Starwell Khan uloong ba ka sorkar kalapha khatway tiligi sithi ban penkan mau ya kejingpan jing menjur naga Council ban ajaka ban sna ya kalentirel. Bat kumta kejingelang dangu kejingmut kelarai ban a ya kejing menjur. Nraikin persya abed ban sna kelentirel lagadai karel kebakit ikimar kimata nekarel kebakit beriau. Uloong ba ka sorkar kelapan 10,000 henriu sepanyo pulai poin henriu lai square meter kejaka ban sna ya kalentirel. Kebaniat lengba kat nreu tiligi senong. Uniu Chief Executive Member uloong ba kesur jong patba kalong bakim kwa ekalentirel. Namar tang habamdon karel ru lajur kejengwan rung kertep jong kibreu ke banabar kejela. Bat lada ailat banwan sekarel kejat benreu ke sasya telep niajak kerteng no. Uloong ba ka council kam menjur ban senai ekalentirel lagadai ke bakit mar ne ke bakit breu namar ha kejengpan jaka shimla kedau. La ken senai kelenti ke bankit iki breu ne ke bankit iki mar ki mata. Ban shim jaka na ka banta ban wan ra ke railway line hapo bernihat. Di situ epi ba na kaliang jong ka government. Kilapan yang ngi ka concern. Nangi dia ka concern mentala bun senam. Bat na kaliang ka jungi ngila jubab ru bat ngila keren syai ru ba ngim pedang ya kani bat ngim kwa hiru ban ai ya kanu no ka concern halo ke jinge dei ban menjur ya ke jingwan jongka railway line tin rei na kaliang ke sarkar pat ka tho si thi singi ka tho si thi singi hadu khatwi teli ki reminder ki poi singi ba ban pan si pan ya ka concern na kaliang ke jingi tena takadau ngala shim ya kini karai bagata kalong ban khot sendon be ya ki create no sensyar ban yo ya kajing sngo na kaliang ka jongki ke ka baki dan ban ong halor kini karai ka jongi ka council ka bangim tre ban ai te ka baso tanat kalong ba menta kasni da ka we ka sur na kaliang jongki create no sensyar paro kentup yo basan jong karai no kse san umulong nang tau siem jokarat marwet nang tangidon siem jokarat nong po angni bakirang basnong jong kitu bicaka ngira keren da ka basyai ba kia menjur lang baik ya ka ka bakarai ka council nani ka bakarai ka ni ka isi ka bomenta maka takalong panginom ai ya ka concern lani ya ka jimenjur na ka benta banwan ra ya ka railway line apo bernihat katarik ka rai ke pa kongsan ke bangila shim ta kasni but ya kani na kaliang ke jungingin satho officially sya kini ki snong but kin sa jubab officially sya ngiru da ka jingtho kanang bangin sapha pat sya ka sarkar ya kani ka rai ke jungi fi kum mengi ong ba ngi don hang ni na ka benta ban yada ya ka interest jong ki traili ki jongi ki traimuluk ki jongi bat ngi hap ban pek kat kum ka jing sngo jong ki pajba ki jongi kum fiatip ba kasur hi ka jong pajba kalong ba ngimpat kwa ya ka railway line namar ka jingku jing sngo hi jong babun balang kalong ba kadon ka jingma lada kawan ka railway line namar ba tang habam don rel ru ngi i ya ka jing jelai jong ubriu banabar hakani ka setiap ke jongi tela dawan le sakarel kamu ngi le ka jai benriu ka baret tengi so bangin sa sya telep lut ngin sa sya nyembuk kamu ngin sa ja kerteng haki we pat ki jai benriu ki ba he pat tena takada kum ka jai benriu ka baret pat ngidon hang ni na ka bantaban protect ya ka interest jong kata tena takada na kaliang ka jongi ngi so dehi bangin no menjur ban ayak